Yo. Atik lero ezali ameye mo azomona na te. Oya tokumba gaza. Yemu kwa lero. C'est pas grave, mais beaucoup plus bien comme le but de déplacer quand il est en long. Ok. Hani? Mojoano. Yo, takuma likolo. Indika. Use. Indika. Tombola ngabo tombola. Simba na tu. Il faut tombola. Pardon. De là, de là. Voilà. Vous commentez, il faut sauter. Oui. Ok, on va te gagner. Oui, parce Kichwa embora kichwa na tuya kumesa. kichwa na kumesa.
j'ai donné derrière. Tena pia kumesa. Wow. Ambile mwene moto bwa kubonzola cyana. Papa Zawadi, Papa Zawadi, Papa Zawadi, Papa Zawadi,
watoto Papa Zawadi. Watoto zibigina. Masa Papa Papa Zawadi. Tatu nikamwana nikasitu msantu asantu bantu dumulu banje roba muloko mwayi bulundu bamulishe umuwetu mulenga uje bantu bebe utufile luse tatu Jean-Pierre Chimbela Kristo wakubigiji akwangata banje loba kubwesha munzu bumwatatu mulopo akuteka mujikisha jakashiji butoka bachendelela bukumunyike Fumu mupesha jikisha jakashiji butoka bachendelele bumukenkele Fumu utufile luse Kristo utufile luse Fumu utufile luse Fumu turutukusengelela se fuila Musa Dweba tatu Jean-Pierre Chimbele luse umulekele mibiyenda jabika yikubafwa abwele mumulongo abansantu beba bwalo mafumu yetu Yesu Kristo amen tatu yetu rimujulu utupalelo chakula cha matukonso tulegela mabanzo umuntu libalekela badie utushimu jitechibwa hapo tula kububi
Mujina ya Tatu, ya Mwana, ya Espírito Santo. Do selo a como Yesu Kristo ni jina lake kujulikana ina mulaba kola yi kola yi elo mwandi wa kwela Kristo moyo wa ndekelo ne kula yanga ni wetu Jean-Pierre Chimbela uje mutushieni ulima wenja mudikila kwela kutibala mwabe kwa kumusambikila kumulombela alusa kujimfuja mukulu wangu biyonse uva imwita ikala nilusa kuliko sida chilumbu chende amukweja amukala kete kakomba apeta amasaka malongolela ababonse bakupita ba Yesu Kristo netukwela mulejalo nekukwekela bonse wakujonga kumakasandu kumukulu wakumulomba lusa wamulambe ukulekelela utwambulesha ukutetesha mwanitu Jean-Pierre Chimbela akifishaka tutonda imini yetu kumpala kwa kulambula musante ubyaka jinto lilazi chamukulu mwena kukola bonso mweze bibi umeji unyaku kujenza malu ni kulibeba kweza makwako jini waru tamba munene ebani ndomo kimale musantu yirwa akashije kujibanje na basantu bonso yegulu yilene bana betuse numaku yotumwe Ijo mkulu wangu yonsu atufila lusi ashimishe miji yetu atufikisha bonso moyo wakashiki amen. tusambile tatu vijo mkulu chebanjina edifilanga luse tuje tukusengelela se kuluka anko wa musaniji wende Jean-Pierre Chimbela umuji umuntu minetija kushiye kuloba tuje tukulomba ne umulekele miyenda yonso umugweja amasana ashendelele mwebo mutulu walu pafika n'umutekemena futi walu kwa mwana Yesu Kristo
uchintu chomukulu pamonele basangele situ musantu munkamani kama yatichimu. Amina. Banditu zikaitema kumwa mfumo walunio karibu kuisha ndibalaja kumpala mukandi wa chumwani kitu kwa kama mbele chinari kumukisa nkamanda mkulu mumine matu kwao Moses kuya kwambira bantu myaka yonso nene yonso amaweja bantu bonso kwitaba digi mwene yonso maweja mwambe netuyikumbaje Moses kufunda myaka yonso ya maweja bucha mulinda wasaye chilambwilu kuishi kwa mukuna wasaye kabili mamuja magweji kumine abiti mubuni bwa kisa bya bena Izalele kumine bibiki bashishe Moses kutuma sono luma ya bena Izalele bakoshela maweja nyama nekumushipela bana bamombe balume wa mulambo wa kukole Moses kwangata chabili cha mashi kwela malona manene kunyani naye chabili chikwabo cha mashia kuchilambilo kwangata ye mukanda wa ndondo kubajila bantu kwitabane byonso bimaweja wange netubitabe netubyenze Moses kwanta mashi kunyangira be Izalele bambiwa mene Mashia kendo limaweja makoneno jondo shileme yonso agiye mwamile eu temwapo wa mfumo jamu wa kufatunde kashiki ituwani na kisamu sana
Fumo ikala nenu. Jiko bola kamle jule ngwa kwa tufu sobo ndi mutufundira kuti Mateus. Yesu kwelela musumba wa bantu musumulu kwa bonena. Bukalenga kwa tulo mufana ni mundu kwa mumyani na maninu makana mukudini kwende. Agipa chupa bantu bala. Mwena lukuna wenda kufika mumyani na penda lupela mungu chuma maninu makana. Ekulia na mimi mapena kukola nye kupatuka lupela mwenye kakabiki ena mtimu kuja kwa mwenye mtine mukalene sema kuna mtanyaka na mtiyo kajulupele ndu atengeye mwana kuna wani mwenzao ena mtimu kumukongana ujimuso tujekulula ani mwana kujibu kwamba ndo wale bana mikala mukula mjimo wakula kujina na mimi mama leke ya hivi kolela nyoso pamwe to ni kuchuma cha kunoa jiba cha kunoa ninga ndio bano wina anja kula lupela ni ufika mubisumbu wa kulosha bashisha niwela mimi mama na ujieba basantu eu mukeje mulenga Olá, irmãos. Doutor Michel Fumo. Melhor que eu faço de lá. Jadi pasang ini muito mana ni puluh jika kita sama. Bawa kusam jauh, baca nenda, bana nenda, bapak tanya kamu cium, pasang nenda. Ye yang di kolom nenda, nanti dia cinta. Baku bantu ni. Di Batang Shimba, Malas. Walau belum lu amulana misalnya solusi yang mengufa biduan kita menjadi lebih buah lu kalau tadi ada apa bagaimana lu tadi kita ada tujuh berbagai macam mudah untuk uji kata yang terjadi. Bukan ada apa ni neka le momen apa bukan terjadi bafu menjadi begitu. Ada apa ni SLA bukan bafu menjadi begitu. Muapa mukulena menjadi mukulena kita bafu menjadi begitu. Waktu kan dia menjadi comme on n'a pas de certitude sur la date de notre mort, de notre décès, nous ne devons pas vivre sur cette terre en homme disparu. Qui montre que tout là-bas doit s'en aller nous sommes aussi en marche, nous sommes aussi en exode. Tout le monde est là, tout le monde est là, kalau le bukan sekitar setan, bukan lebih mau bagaimana desa, bukan lebih bagaimana ajisa, bukan lebih rata, bukan macam mana menunggu apa ini. Hati kalau memang cuma, kata yang mau sama macam saja. Pablo kata, bamusya. Tahu yang Tuhan akan mensyukur kita. Nah, anu tu kita program yang ini, malah kami nak buat apa? Malah kami nak buat apa? Juga kita bisa program di Tuhan ini. Amin. Itu mesti orang dalam program. Itu semua. Anu tu program mana sahaja.
vraiment notre monde. Quelqu'un qui a hakukuwa ni kusana na mshingo gani. L'essentiel c'est de mourir comme chrétien. Parce que si on meurt comme chrétien, on a de l'espoir et après cette mort physique, nous aurons la vie éternelle. Na kuchamusha tutakayo kitu kituko wani lufu lutosana na mujitaba cha Yesu Yesu anjaye olaye il y a aussi la mort. Comme il y a naissance, on est pour mourir et on meurt parce qu'on a vécu. Na kwa mshindo wa kwa ni twetu kadri mafuta hata baada ya maleji zaka lufu mitabani tuka lufu lujinu mwendeka kuchintu chiki bon lutujitisha mwaji lutuwekesha bisonje lutuakwisha lutubonganisha kati lufu sishika uje kuliko lututajira kwa kwa mchoro mimi mama mimi bali basi mjuru mama jamaa sasa ndio ndio kali mjuru ndio mshika lufu nangu ubelekita bana. Apprenons à regarder la mort autrement. Le fou, le tout le monde a payé au Michela, ou de gagner dans la vie de l'Ouest. Pas que tout semble là, colonel. Bon, tout le monde, mon Dieu, c'est portugais. Quel est mon qui m'a dit qu'on va pour les gens qui viennent. Tout le monde veut le savoir du Moukolon, ou un événement pour la musique de l'Ouest. On m'a ça à la chaîne, à ça, on ne peut jamais, on peut. Tout le monde est petit. Tout le monde a famille. Nous faisons le bon pas. Pourquoi nous voyons pas qui je ne parle de deux monstres. Moi du colonel qui m'a dit. Non, comment on va tout ça? Ah, on va tout bafouer. Ah, on va faire tout. Ah, on va faire le hôpital. Ah, on va bosser pour les bureaux au niveau de la université. Mais tu vas faire. Mais toi, nous nous sommes soignés. Ne vivons pas distrait sur la terre. Moi, je ne vais pas te le faire. Muito bom, munani ntatanya ndugu. Tatanya nini? Kajipa ntatanya tologa. Kajipa mwana wali. Uluseka lwanteka. Nkutolo kalekemi kwabo lipi. Penya bali mwana ni. Tulantete. Nyemwe lupele lulu. Moto ndamito. Bilete la igno fukolela mwapo. Jajino wa ni tu fumulusha bonda ni lupe ni tu kwa kando shani kwa mani mbaka kwa kando ndio kwa tekani kwa ndio basi kumbuka kule fumulu kujuli tu akusha anshi yowe mungaki mujemo mujibantu bibi ni bantu baki kadiri vile kwa wazazi kero mushabantu baki ndio amani ni baki ni pa baleke kale kabula basani kusomani baso kadija dinowa kadino kikushiki bantu babi niba baso babera muji bantu bana niba bambula bagateka mujiye mukuni kibumukane kwa kibuju na nuko mtu choka kugenda wewe hatofu nikikalo kulusekala manyiyo nipani nikikalo kulusekala alupe ni wikala mungu wako na mchiyeba ani wikala mungu kala mwafika kwa mchiyeba tulomba ni wewe mchiyeba afina msiwenda kwa mechi ya Yesu atanga maalonzo malenge mwanze amani yikazi tutu banabasha moyo lufla colonel Roche tuenda ndio kule ni mtu atakaye kufanya tutata hiyo kwa makana wa kundekelo mjiyeba pamoja kwa kutoa mjini chakaji fumu ikalani.
Bana betu basibiri kwimana ukulu wakutuma masambila imaloba kujima wejamto mtuku wetu kwa mwane ndajangia kimbela kujimudikila Unkalenga ungama kwa ikelezi asekelela musabiti wende jantia chimbela atokeshani mawenga mumashia mupandishi tulomba Yesu muwetu wamawesha asekelela musabiti wende jantia chimbela amuvwatika chivwalo chabena mujolo tulomba Yesu muwetu babaletini balelama bafwe bakwele mukukalenga kwa mficho mukulu tulomba Yesu wetu watu wetu bose bali basayila munemu tupeta lufu lwempe tulomba Yesu wetu wabena Kristo bafo bonso babwela mukukalenga kwa mficho mukulu tulomba Yesu wetu tusambile muloko mufugi w'abantu ne mupandishi wabo andika bakusabili bebe balumane bakashi lekelaja midi yabu yonso ubalesha lusalwe kechi tulitulomba mumasambila yetu bwali bwa mfumu wetu Yesu Kristo amen. Abentu tofiki bajamilamba ilamba ikukelenga mushindo wa kulombela kabiti kolonelo wetu luse kujimfumo biende bilema lambla
yonso. Muloko mwena bantu kumuje msadidi weba Jean-Pierre Chimbele mutushiye suji tukulamu musanteu walubele tukulomba se umwandike dilekelaja pekati yende yonso umulekele walusalule walu kakulipanu wamutekelela kuyo walu wafumwetu Yesu Kristo. Amen. Kumo ikala nenu kutumayi yokulu kwanisha ifumunebisha mukuru wetu gushwa bitujaka na bitubilenga wakukusamna ne kukwanisha jiba yonso minyamba yonso wewe mfumutatu musantu bija mukuru wangu yonso wakashiri bwalu wafumwetu Yesu Kristo munda mwende yeye kemujitekemenaja atikika jabasana lechikukengela nanku baji netukunga maja palufulu lutindile bakola moyo bwajila yase kanu wakufakashiki kumu waba kula machibebe moyo wabu kimu kutukato ujamu mwana mukampala baji nzubu wapa nuupuka baji babete isomba likwabu yakashiki mujulu bananku pamone banje unibasa nfonso Ukitima musambu wa lumwele twamba amukwamba se.
chaka shiki akweka walo kwenye wa makunye wa ika la ile sana Ibu walo kusoko mawa kitaba Naku tujitubuluka lufune kibika jamanebe tukulamula chamba ja moyo nilipokuja lubantu mbwa kukwanisha wewe baujumuita ba wakimana kubeseka kusahili tujitukusengelela se batujitwana kamubidini maisha ya Kristo Espírito Monsanto atukwetupana tenze chintu Kutoka igreja ya Mama kutoka Bushima Mushinga mwenye hapa mnataka kutoka Monsanto leo waje kumini mwinai Kubiwe Manuel Bernard asante kwa kubatisa cheni Guluka msanii wepa Colonel Jean-Pierre Chibero Brigala Buji Papa kwa mwete baptismo kwa mwana kwa akaja baba sasa kwa mwana kwa kumini katika shiri Guluka tabebana wetu kwa kwa Bushi Bafa ni Bantu bos para bashapana upande ya kutoka Depois de na bolsa por uma bolsa ela Ani shaka kwa kubeja pete por kwa mara mbele kwa Monsanto na mambo ni kulu Ba hiyo sana kwa ni kaso Baba sana la história na Florida Santo kwa wala matapana tupete moyo wa kushiriki kwa Mungu kwa maana kwa msuwe kwa Yesu Kristo Ujie Kristo amanele mutamele yuko kwa wafika mulo baraka wa muyonso basake Bumu di mupanshi mutufundile kabidi mutule chine chene kipatu bitwanga bakula kumwese tatu wetu tumujulu Yesu Kristo mwani la apostolo bebele njinu shila kuwe njinu kwa kukola wai tutaini yetu tupakani mapana migumu kuwe tutaina mkita waja ikeleze wewe kujisoje banisho mungu kukole mweze chetu chi wewe ni mwone bumufu mumunga mani kama ya bijumu kukole wafu mungu ikala ni mkashidi Mwana
jakashiti kutoka kwa chenelele pamunike pamwani basantu bebe kashiti watwewe kumene kusakutana majakalena walipabile kutile ya mwana mkoko mwanaikiso mwana mkoko wante mkulu mushimisho wake kati ya wangu
Fumo ikalelelo tusalile Dato che un colonna c'è di una moyo, di quella classe che la guardo un museo, tutti di varano la borsa di quella colonna di Chantier Civela, tutti un mondo che c'è un moyo, un foyer pubblica ma anche che ne lavori, di quello che è un macchina, un carino verde, appena ci lasciare a cascire un po' la verde. One of with Jesus Christ. Amen. So may I pray. Aishai, Goma Mumbe Sovile Mutu Tatali wa Kulora, Itu wa Ujiaba, Masalo, Ayo, Nicolade, Ayo Pamako, Ikala. Kilo, kapele chulo, netu aku kilo, nepaya pakilo, nepesa nishia dite, ya kulaya nayi kotamen, ujiulo ulo wamaku, ujiu wapi mana kupale, itu sensasi cita, basirlah. Léon Gardin. Gardez-vous. Léon, ouvrez les dents. Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Kasaï-Oriental, mon commissaire divisionnaire adjoint empêché, officiers, sous-officiers, gradés, militaires et policiers de FARDC et KNC à vos grades et fonctions respectives. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous voici ce jour réunis en ces lieux pour accompagner à sa dernière demeure notre regretté compagnon d'armes, le nommé commissaire supérieur Chimbela Jipilari Jean-Pierre, qui nous a quittés le 8 juillet 2025 suite à une maladie. Certaines personnes se posent la question de savoir qui est l'illustre disparu. Le commissaire supérieur Chimbela Jipilari Jean-Pierre, que nous pleurons, est né à Kowende le 21 novembre 1948, fils de Kabamba Jipilari Donatien et de Marc Chilanda Kadoudi, tous décédés. Originaire de la localité de Lukamou, secteur de Moutouaï, territoire de Katanda, province du Kasaï-Oriental. Après ses études primaires et secondaires, il a opté de servir le pays sous les drapeaux et a franchi les étapes ci-après. En 1973, il a suivi l'école de formation d'officiers à Kananga, FO 12A. En 1977, il a participé à la libération du pays occupé par les rebelles à Dilolo, guerre de 80 jours. En 1985, il a exercé la fonction de chef de renseignement militaire.
De 1990 à 1992, commandant PCR à Lukula au Congo central. De 1994 à 1997, commandant chargé de renseignement et expert en criminologie à Goma, province du Nord Kivu. En 1998, commandant des services spéciaux du Kasaï oriental, ancienne configuration. En 1999, premier commandant de la brigade minière en Mujimai. De 1999 à 2006, commandant PCR Kasaï oriental, ancienne configuration toujours. En 2006, commandant district Kense Niapi. En 2007, commandant district de Gandajika. En 2008, commandant district de Kole. En 2013, commandant de la ville de Mujimai. En 2014, commandant de police économique de la ville de Kanaya. De 2016 à 2023, commandant SIAC territoire d'État dans la province du Kasaï central où il a eu sa retraite. Le commissaire supérieur Chimbela Jibikila et Jean-Pierre a servi le pays avec courage, discipline et abnégation en bon patriote dévoué. Il était un vrai patriote au service du peuple, actif, homme très rigoureux et discipliné. Il est derrière lui une veuve, 7 enfants et plusieurs petits-fils. Adieu, chers compatriotes et commissaire supérieur Chimbela Jibikila Jean-Pierre, que ton âme repose en paix. Wilayah Indonesia dipilih sudah ini bahwa dibenda sudah pada bersama beliau buat sambilan. Angkitu juga beliau mana bapak Jean-Pierre tinggi, anak beliau kita lagi jiwa dapat. Permettez-moi de parler en français, je ne sais pas parler s'il faudrait parler de mon père, ça demandera toute une éternité de parler de lui. En bref, je dirais, papa, on perd ton absence, mais la souffrance la plus grande, c'est quand on réalise que plus jamais tu reviendras. 18 jours après, je ne réalise toujours pas ces mots de part. Tu es vraiment parti, triste réalité. Cette blessure béante cicatrisera peut-être un jour. L'amour que nous t'apportions reste intact. Pour la veuve que tu as laissée, notre maman, nous prenons l'engagement de sa prise en charge jusqu'à ce que le Seigneur décide autrement. Pour ce que tu as souhaité pour ta famille, nous assumerons cette lourde responsabilité avec brio. Paix à ton âme, papa. Et je voudrais remercier les gens. Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus dès la nouvelle du décès de notre papa. Et j'aurais quelques mots à dire à la police. Chers officiers, si c'est de cette façon qu'il faudrait remercier ceux qui ont servi la nation, c'est triste. Notre papa a servi cette nation, mais de cette façon qu'il faudrait le pleurer, c'est décevant. Nous voyons les militaires et nous voyons les avocats encourager leurs enfants à faire du droit. Nous voyons les médecins encourager leurs enfants à faire la médecine. Je pose une question aux officiers. Quel est l'autre groupe qui peut accepter que son enfant fasse l'armée?
s'il faudrait payer le service par rapport à ce que mon père a fait pour ces pays, en tout cas, permettez-moi de vous dire, j'assume mes propos, je suis déçu. Et s'il faudrait attendre à une police forte, croyez-moi, vous qui êtes encore présents, vous qui êtes encore vivants, faites un effort d'améliorer les choses. Sinon, vous essayez d'avoir le même sort que mon père. Je dis. Kujitupita kujela kujitegemea kidogo kwa kwela kolonele chinde ya kwela tekelo kidogo kuvisha kuchukuji kwa Mungu kipapa na mwate ala mishilishina nako badili kidogo kubanya kubaba balwa bela umwa na kuchukuji kidogo kujisa kidogo kwa kuchilaya niba kwa bantu batodongo lelo babwela kushila kamikira mbafika to wakulwa kuteka bilo kumubijeo wa koloneli ora sangu abashmanshi kwenda yero kasa lo wakati kwa kutupita kwa bwana bali hilo mambo Mujina de abasereji bakulu ba mosu le musantu la deja Monseigneur Grégoire tuji la beneji kude ya majidu tubakukula binsonji tubakolesha kumoyo tubala ebwana misango yonso itukala tusambidile jimbo eti tusambidila anima wa koloneli chimbe twasikila ije utushuka yikulu wa kumula yani mishinga ya tusambile fumo vicho mkulu wetu kulunguluishi muntu wende walukumba la kuimba moto lasho mwake na mwakubinga wewa kuimumushi mishilani liyenda nguni bwana nengu tulitukusengelela se ikala nelusa mtukosele ya chilungu chende
Boalu wene Kristo bonsu kujubu kulombane mufila kuluse kabidi anyisha wandika kulengele mwende apanduka kujunoka ya ifemu boalu pafayewe chendane moyo upetela chimanino cha usatu usanto fumo kutufila luse Kristo kutufila luse Fumo kutufilose Tatu wetu chumuchulu Ineneka kitombe Fikishako mfumo ya kutudi Iuli muswa menzeka karoba Kumu didio menzeka mtulu Utupalelo chambe chana tukonso Utulekela mamanse yetu Kumutini kalekela bali yetu Utushi ulite chibwa Ako kutufila kukubi Tatu wetu mtulu Jina jira jitumbe Fikishako mfumo kwa kutudi Iuli muswa menzeka karoba Kumu didio menzeka mtulu Utukalelo chambe chana tukonso Utulekela mamanse yetu Como tu me alegrava de o tu cheio de chiva, a boca de la comunidade. Tanto e elevado de bem, chato como fundo de eu lhe mostrei que era para provar, como devia que esse caminho. O tu falei do chato de posso, o tu regalava mais como tu tinha para regalar de Tushi, Yeshiva, Abot, Tanto itu, Jina Yeva Yitumbe, Ekishako, Fungo, Tuni, Yunimus, Yezeka, Pabloba, como de Viro, Yezeka, Tu Peleno, Chapre, Chapatemos, Tu Lekama, Mazi, como tu diga, Lekama, Yitu, Tushi, Yeshiva, Abot, Fukubi, Tanto itu, Jina Yeva Yitumbe, Ekishako, Fungo, Tuni, Yunimus, Yezeka, Pabloba, como de Viro, Yezeka, Tu Peleno, Chapre, Chapatemos, Tu Lekama, Mazi, como tu diga, Lekama, Yitu, Tushi, Yeshiva, Abot, Fukubi, Tanto itu, Jina Yeva Yitumbe, Ekishako, Fungo, Tuni, Yunimus, Yezeka, Pabloba, como de Viro, Yezeka, Tu Peleno, Chapre, Chapatemos, Tu Lekama, Mazi, Tu Lekama, Yitu, Tushi, Yeshiva, Abot, Fukubi, Tanto itu, Jina Yeva Yitumbe, Ekishako, Fungo, Tuni, Yunimus, Yezeka, Pabloba, como de Viro, Yezeka, Tu Peleno, Chapre, Chapatemos, Tu Lekama, Mazi, como tu diga, Lekama, Yitu, Tushi, Yeshiva, Abot, Fukubi, Tanto itu, Jina Yeva Yitumbe, Ekishako, Fungo, Tuni, Yunimus, Yezeka, Pabloba, como de Viro, Yezeka, Tu Peleno, Chapre, Chapatemos, Tu Lekama, Mazi, como tu diga, Lekama, Yitu, Tushi, Yeshiva, Abot, Moyo
Fumo video mkulu wetu cheba ntinanga netufilanga na luse tujie tukusengelela nekukwekela se vuluka museneliweba Colonel Jean-Pierre Chimbela wewaniye umuntu minajine shia bulumba uvoku kumulekeji mubyanza bya jabulu andi la baje rubebe bamwangate bamufikisha muzu kumwele bwalu bachivoyele moyo uva mukwitabe ne mutekemela kuji mupandula kubisanga bya mukandondu kichi umugweje mu masanga achendelele wayebinde Jean-Pierre Chimbela mubalambala ajibaji makatukani mubiji ndonda kani fumo dikala nemo bicho mkulu wa mulionso kubanula maleo kitatu mwana yehosuwa sana leo alikuwa toka kosi kufuleshi aino shila mtu
Jadi tu je dah pun. Ah, tu boleh dah. Bukan tu boleh macam ni mai. Bila mai satu nama mobil lah tu. Boleh mana awak? Mobil kita mai. Mau WhatsApp. Kata lagi mobil. D'accord, bien. Chef, unanzeleza ukanga. Tahu. Oh, jangan nani. Sudah pandang. Asamai. Biar boleh nu. Sasa boleh nak sana. Jangan teman jauh sebatang ini. Eso mana Fernando. Kita baca bukan lagi dorong tu aja. Oh, nanti kita nanti. Ini cuma
Muatan kata anda buat. Buat. Lagi semua. Mampu. Jupo. Aí jupo.
lele. C'est là où s'il vous plaît.
mulher mais cheia, não. Igual para bater, não. Igual para bater, do que mais? Tudo. Epa. Quanto a pena? Ou é mais? Eu também. Vamos mais, bichinho. Mano, ubelele wewe. Lele ulibusa. Mano, eu vou matar a minha cabeça para saber charger, vamos charger a gente. Vamos ver charger. Eu te desejo tudo bem. Aí não dá mais para jogar todo dia. Mas não mais, não dá mais. Eu não gosto de
Tout le monde serait là. Tout le monde. Kabuya ndiye ayekubebisa Kabuya. Parce que ceux qui babeti libanga, ceux qui libanga. Ceux qui libanga ezwi Kabuya pa bakoloba sabotage. Mon colonel, le boulot est toujours matériel à place de la forêt matériel. Na lipegango bisonyo toza molai moko te. C'est comme toi, ça dépend. Ah, banaton campo.
de sanka da kashidi bamwene bansantu beba bonso walo bafumwetu Yesu Kristo amen amen. Kumpana kokushia bikitelu ude tusambila katupa walo watatu Colonel Jean Chimbela wani anima wenda ikisha mubukole tatu yetu jumujudu Oyo Maria mulante tunikulengele vya mkuru jineve udumutumisha mkara katika shikonso Yesu mwana wa munda mwebe udumutumisha Maria Musa
mkule tatu mene tatu ne mwana na Espírito Santo. Anima watatu janti mbele kisha mupole. Anima watatu janti mbele kisha mupole. Anima ya pa bom mbele bajika muno kisha mupole. Mo ikananu. Ya mkurangu yonso anatene shano lambe mekala tatu ne mwana na Espírito Santo. Regarde à vous. Est-ce que ça côté nous? Au champ. Benda libaya na kuna. Muke.
Kalian kerusakan baterai aja, Pak. Alors, je crois nous sommes arrivés à la fin. On a été là avec vous du début jusqu'à la fin de ces obsèques plutôt. Nous avons fait vivre
les lives de ses obsèques. Nous étions à la morgue, à la messe, et là nous sommes en direct du cimetière de Mamouchela, à Mbujimaï. Nous sommes là dans le territoire de Katanda, bien sûr. Nous étions là pour accompagner notre papa, notre frère, notre